Pozdrav Balkanci, ja sam Mazi, dobrodošli u još jedan moj video. Danas pričamo o tome ko bi trebao da, koga mi imamo na Balkanu. Pod Balkanom mislim nas 3 države, 4, jel, Srbija, Crna Gora, Bosna i Srbija, Hrvatska, šta god. Ko bi mogao da predstavlja nas na Euroviziji, a da je dobar kandidat. Pa ajmo odmah krenuti, nisam znao što drugo da snimam, pa ajde rekao da vas ne ostavim same, da se malo družimo, vi ćete mi reći svoje prijedloge, a ja ću sad krenuti sa svojim, evo sa Srbijom. Zorija odmah broj 1. Ja mislim da ona jadna više ne želi da se da dolazi na pjesmu za Euroviziju, jer konta ako me ovi jednici do sad nisu izabrali sa ovako dvije divne pjesme koje sam imala, nikad neće. Ajde, prvi put je izgubila protiv Konstrakte, to ima smisla, Konstrakta je divno prošla. Drugi put je izgubila zbog Teodore. I meni je došlo tada sa ranijim, ljudi moji, ja i dan danas ne znam zašto tad nije Zorija pobjedila. Shvatam ja da je vama lijepa pjesma, vi možete sad tu pričati bajke koliko hoćete. Teodora meni uopšte nije bila kandidat naspram ove. Bilo ko sad iz Evrope, da većina ljudi, ja vjerujem, sad kad bi poslušala sažetak pjesme za Euroviziju te godine, rekli bi koji vam je bio vrag, zašto niste Zoriju poslali, ta pjesma je apsolutno divna, sinematska, bila bi odlična na Euroviziji, na sceni, jednostavno bi. Njen vokal je savršen. Ljudi moji, ona treba ponovo doći s nekom divnom takvom pjesmom, malo drugačijom, čisto da ljudi ne misli da se stalno vraća sa istom i da sve zablješti i da je pošaljete da više ode na tu Euroviziju, jer zaslužuje. Druga osoba koju sam htio da pokažem jeste ona koju sam tek sad našao, poslušajte ovaj klip. Ja trebam nju, ja želim da ona dođe, sad ćete vi reći jesi ti normalno, ona zvuči grozno, da može tu zvučala smiješno, ali vjerujte mi, ona ima nešto toliko moćno i surovo u svom glasu, a dobro izgleda. Neko kao ona treba ići na Euroviziju za Srbiju, vjerujte mi, uz dobru pjesmu, uz moćan nastup, moćan vokal, nešto kao ono dođite na igranku, jer ona ima takav glas. Hoću da ode na Euroviziju, da predstavlja Srbiji i hoću da pohara sa svojim glasom, da sve obori. Toliko je specifičan i jedinstven, Katarina Grujo treba da se šalje. Obavezno, juče. Znači, Katarina, tebi govorim, prijavi se na pjesmu za Euroviziju i pobjeđuj, molim te, spašavaj. Iskreno, pošto ovo sad ovako snimam iznenada, nikome drugi nije više pao na pamet, nemojte, molim vas, govoriti haremke, slažem se da bi one trebali ići, ali samo ukoliko je pjesma bolja od ove prethodne. S obzirom da je već sad Srbija upoznata s njima, neće biti ono, one su čudne, više to nije čudno. To što su drag queen, što su drag kraljice, znači to je prošlo. Ja želim da one odu na Euroviziju, ali želim isto tako da prođu sa boljom pjesmom nego koju su sad imali. Jer ova pjesma koju su imali je bila dobra i spremna, ali ako ćeš se već opet prijaviti, hoću da bude još bolja. I onda takvi da odu, jeli, da lijepo odu, tako lijepe i divne, sa još boljim kostimima i boljom koreografijom i da tamo bude, zamisli, Srbija poslala drag kraljice, hoće tako da bude. Šta god to značilo. Sad kod nas također, ja sve koji u svojoj glavi koga imam jesu pjevačice, ja ne znam nikakvog pjevača koji bi trebao otići. Doduše, evo aj krenut ćemo sa Hrvatskom. Baby Lasagna, očigledan izbor, to sve znamo. Publika, fanovi Eurovizije ga obožavaju, on i Karija su sad napravili odličan show, kad su to bili, nisam reagovao, vi ste vidjeli Euroviziju ove godine, znate, divni su bili, on je divan, treba mu jako dobra pjesma opet i treba da se vrati. Jedini je problem to što on vjerovatno neće opet, čuo sam ga, govorio je, jel, na Doru, više mu se ne ide baš na Euroviziju, ono nije, malo je stresno, nije toliko zabavno možda koliko se čini, tako da ne znam da li bi išao, ali Baby Lasagna, stan da ga ovdje stavim kad već pričam o njemu. Treba da dođe, stvarno treba. I ja mislim da ima dobre šanse opet da pobjedi, ali ukoliko se vrati, ne smije biti u istom finalu kad je Karija. Znači, Karija treba doći u posebne godine nego Baby Lasagna, jer onda ljudi neće znati šta da rade. Dakle, njih dvojica posebno.
Druga opcija jeste Nina Kraljić. Ja ću to govoriti dok sam živ. Nina Kraljić je moja omiljena pjevačica pored Celine Dion. One godine kad je išla Albina, shvatam da je Albina pobjedila jer koreografija Nine Kraljić uz tu pjesmu apsolutno nikakvog nije imala smisla. Pjesma je bila divna, etno, sinematska, filmska i toliko je dobro izvela. Divno je izgledalo u onoj plavoj haljini, sve super, a ovamo neki lik se vrti na šipci. Niđe vježiti, znači nije imalo smisla, vjerujem da možda zbog toga nije pobjedila. Tako da ima smisla, ali da je prošla te godine, mrzim govoriti šta bi bilo kad bi bilo sad, jer više nije nebitno, ali da je prošla jedina je bila pjesma koja je bila u tom žanru i došla bi do izražaja, vokalno je savršena, tako da hoću opet da se vrati kad bi ona htjela, mada nešto sumnjam opet, zato što si zajebali. Sjećate se kad je ona došla, koji je lupan 16. godine, ne znam tačno, kad je nastupala i kaže nije država podržala, nisu joj ne davale kao novcu, sad da joj pomogne da tu nastupa, kako je već bilo dosta drame, zato što je nije izabrana kroz Doru. Rekao, pa podrži jednu curu, šta vam je, nemojte biti levati, uvijek to tako bude, naše ljudi seru na naše. U svakom slučaju Nina Kraljić je divan izbor, treba pjevati nešto kao što je ono, sjećate se kad je bila na The Voice, pobjedila je taj show, kad je pjevala od Jadranke Stojaković pjesmu Što te nema, tako neki stil koji je jedinstven, gdje joj glas dolazi do savršenog izražaja sa dobrom scenom, ne mora biti ne koreografija, nego jednostavno vizualni efekti, mora nešto tako da dođe i ona je odličan izbor. I treći kandidat vam je i veoma dobar, a to je Thea Barbie. Znači, ona bi bila hit da dođe. Jeste čuli današnju pjesmu Cedevitu? To je na novom albumu. Ili ona Škorpija. Ja sam Škorpija, ti si curo kopija, ili kako već ide. Mislim, to je bio hit. Lutko, ti si kopija, ja sam ovdje Škorpija, opasna i paklena, kao flaša staklen. Tako da, ona obavezno treba ići. I da za Srbiju Jelena Karleuša. Ja mislim da je nju Srbija trebala poslati neka 2005. tamo u 2000-tima nego danas, ali i danas bi napravila super show, ono, cool koreografija, bilo bi divno. Za Bosnu imam samo dvije, sam vidiš, opet zaboravim, Nina Kraljić, nju trebamo, to jest vi Hrvati trebate nju poslati, i moja divna Thea Barbie, ona i nju treba slati, obavezno. A sad još, šta sam htio, kako se zove ta cura iz Bosne, ne mogu da se sjetim. Ajmo ići na Ilmu Karahmet. Nju sam prvi put čuo kad je onda bila u X Factor Adrija, prva ta sezona. Bila je apsolutno savršena, divna, tada je imala 13 godina, danas vjerovatno ima oko 20 ili koliko. Vokalno je spremna, može napraviti divnu, savršenu baladu s kojom će nastupati i poharati sve. Ali Bosna nikad neće otići da nema para, da li može nekog drugog da zastupa, ne znam, neku drugu državu, ali ona je dobar kandidat. I ima ona cura, kad ja ne pratim taj show, Zvijezda Granda, pa ne znam kako se zove, isto iz Bosne što je pobjedila. Džejla Mešinizar, nije Džejla. Džejla Ramović? Jeste, Džejla Ramović. Ona apsolutno divan zvonak, kristalan vokal, ona treba da ide da predstavlja Bosnu također. I sad dolazimo do Crne Gore, koja stvarno ne znam, iako mi je majka iz Crne Gore, ja ne znam nikog osim Kneza i Nine Žižić. Nema pojma od koga da kažem osim njih. Kad bi se Nina opet vratila Žižić, mora doći sa nekim vokalom koji je brža pjesma i vokal koji bi bio kao ono, da dođete na igrak, stalno govorim tu pjesmu, ali mora biti nešto tako gdje je dosta agresivnija, a opet vokalno savršena, da napravi dobar partij. I vi mi recite ko još ima u Crnogori, ja stvarno ne znam, znači pojma nima. Eto, to su moji neki prijedlozi. Recite mi ko su vaši i to bi bilo to. Ne znam više šta da vam snima, da li ovo snima, dobro, to će biti ok. Dakle, to je to, ljudi, hvala što ste me slušali, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, ajmo, i ajde, vidimo se u sljedećem videu, recite mi šta da pravim, pomozite mi. Ćao.